RDC wa Kanungu Ambrose Mwesije amanyire nagira ngo bwa nyuma ya koto kubarukaho abantu bagumizemo barukurya nyama y'amatungo agarwire ngo kandi hariho nabo abakwasirwa ndwara eji tungire ubuyobozi bw'indwara izire rufitandikira munte umujuna yeta Clostridium umbiro bwo ente z'abanirwara nangwa sofa haikahente nkagana 3 ezifire konka cyo mucambi abantu baitu bano barebe ente zabo zo kufa baje mu kuzibaga no kuri nyama yazo bwe n'abantu amwe batuye bari nyama ezo abakika 28 nubo batuye barwaye hati batanikiye kuriya enkoko n'obume okuko turabashe kurwanisa kizibu eki hakubezo nabo turabe tuzicinjire nitugumane tuzishashurira kandi zitakakora kandi ahubwo kugira ngo nibwo murumo gutubire tumanyirire gukora mbone ukiteganise munonga babiri batureshaga amazaba abantu babiri barwire byoma kukebera kumanya indwara neha kandi rizoba tubatungo kumanisibwa ngo umwe abantu umwe owakambuga town council wafire bwanyuma yo kuri nyamejo bashangire icyamwise n'indwara kwetwa anthrax ruhono ndijo omu town council yakihi ogweta kafire akiri yakura gusibwa amuragurira nawe ishagama yabereka uburwaire obwa anthrax mbone kiri kumanyisa ngo hati obwa buremezi